Football Titi par zaruk somkwa pangana ngai thavele don ta ila Juventus chuan manager thar an nei ta a Italian manager ton hriat nei tha Luciano Spalletti an ruai Italy national team kai hruai to tu Italian club pariat lai kai hruai to Russian club Zenit St Petersburg te po kai hruai thin hi season kalmek mabak om zonga team kai hruai turin Juventus in remna an nei puya kumsamruk paruk mi coaching alu chil nuwa Copa Italia le Supercopa Italiana no moi te po choi to laka hian Juventusian baseina atharin an ngat ani Luciano Spalletti hian a coaching career a team akai hruaite belkhomin match sang khat chuanga akai hruai to a match changa somthuma hena chanpuin tum zani somnga pakhat atlom puya kumsa khazakwa somkwa palia changa coaching lamlu chil Russian club kumli le achan ve chung vel akai hruai ti lova Italian football a vek in mang ramdanga chuang kai ngai lo ani chung hian Serie A no moi tum khat chawa choya Italian top level in elna pathum Serie A Copa Italia le Supercopa Italiana te choi vek ma sela abel khomin chumli chawa choya kum amhan tam to ngai to in a hlotling tok lo tia selpo atok thin ani ma se Juventusian ama rin na an ngat ngama season an man that lo na a thalama her turin an be sei Juventus Serie A season kalmeka te bula pasarina an nimeka khelkwa atangin chumli an chaka chumthum draw na yin chumni an tlom Champions League a match thum an khel to a chumni draw na yin chum khat an tloma Champions League season kalmeka hian Juventus hi an la chakmi lova tuna hian te bula somni pangana ommekin playoff khel phak tur china po an tel phak lova an tran angai hle Copa Italia a ero run of 16 an in pet kaya Udinese an machondon ani Manchester United defender Lisandro Martinez hian khup hliam awanga hunrei tak achon hnuin training anei vele theita a team manager Amorim po alom hle Mase Martinez hi chhorngal vat ero atum lova dim doi taka kai shwairi atum Argentina center back hian kum in February thla khan Liam and Colin huna mangtana ACL Liam aneya wangin achol rei ta hle kumsomni pasarimi hian kumsani somni pani ni puilaya United apan hnuwa Liam na tak chumli lai atong tling der to a khup Liam na tak chum ni le kepha Liam chum ni atong to Liamin atibuai na sa hle Amorim hian Martinez chungchang soyin ani hian kanzinga training anei vele theita a ma se atan bik thil then khat kan ti danglama achan chu zoimuanga mason tura chan alak bek angaya hun alamamo kantan chon alokir le hi chanchin lom omani ati heti lai hian PSG forward poimo Desire Doué chu amal dinglama hliam aneya wangin acholri atul dona kumsomni mi hi Lorianen anin khel tumin ain hliama kar engemoti chung chu acholri don ta a achol chen tur tak hi ala chiang lo ani hian tun season a hliama wangin match ruk khel theilovin huna mang to a tuna atharin hliama wang pokin match khel theilo tur anei vele tanual don Paul Scholes hi ain khel lai chuan media ma chon du ngai lo khelmual pon lambo ruak nei ve ngai vak lawania player nung chang tha tia hriat hlo ania chu chuan za om le zuala asiam ti theina chena ombok ma se in khel acho san nuwa pandit na thokin ain khel laia azia le ling chin a om ti thei khopin patong tam ti tur jinga atel zuya athil soi zui lo tak hriat tur le mu tur a om tam hle pandit ani na zona chuan thom nei hak tur po ani renga ma se ama khovelina a hriat dan thin zia angkha ani miau lo awangin khovelin maktin a soile thin hetiang kara hian skol chen ngai tuana la peng tu lian tak nein chu afapa aiden ania afapa hian autism nat na aneya chu wangin ngai tu angai bik hle ani hi anupui hluine na anfapa ania kumsomni mi ani veto anupui hlui po hian theito pina enkol pui ve tho boka ma se aiden hin apa hi angai zual bika hotlai chang anei thin bok nen chung huna te chuan afapa hian angai thiam lo le thina hengti awang hian skol chen pandit na hi bansana afapa kianga hun tam jok man adu ta a pandit na bansan turin thutluk na asiam talolo ani Crystal Palace an mabak akau leya chu an ma chon tur team lam ai ma in match khel tur nitlem tekara an nga lutuk hi ani English Premier League club mason hian niriat chungin match li lai an khel atul dona December tha hian nisom pahnia Selborne an ma chonanga nisom palia Manchester City ma chonin
nisom paruka Arsenal an machon le anga nisom pakua a Cubs an machon don bok annuwa Leeds United an machon tur huam tel phei chuan nisom chungin match nga an khel tling don ani fixer hau takhian player in hliam athlen tam chance asang thina team form tha ati chiat chance asang thin boka player te a ha tong khong ba ka result chia thlenga athlen na chance asang hle chu Crystal Palace maba ka hian a omani English striker ro pui soya pianga soilan ni vezel tur Hurricane hi champion no moi angzonga te chuan aro pui ber huanga kan da lawani poin striker ani na zona kan te chuan a gol khung zo zai te hian player ro pui huanga arin lut lo thei lo ti hi kan pom tlang ome ani hian gola khung thei hleya England ta na gol khung tam ber record chelmek tu niin gol somsari pali a khung tling der to a Rooney Bobby Charlton Peter Shilton te hau a khum vek to English Premier League ka gol khung tam ber dot tu ni mek bokin gol zani som pathuma khunga gol khung tam ber record chel tu Alan Shearer khum thei tu ra ngai ni ma sela record a in no moi thanga Germany pan lo se tu na hian English Premier League ka gol khung tam ber ani to hialin arin om transfer market in a chin chia dan chuan Hurricane hian club level a senior team tan match zaruk soma khel tling to a gol zali pathum lai akhung to assist po somkwa pariat loi anei tling to a tlar malama a tho hlok hle hengte awang hian Hurricane hi English player piang to zonga gol khung to ro pui ber ani tin mitam takin an soya ma se ama Hurricane hian apom du thak lo thung Hurricane hian soyin ke hi English player om to zonga gol khung to ro pui ber kanilo dik takin in ngai tua anga yani keima chuan Wayne Rooney hi pakhat na ani Rooney kha chuan target man ang chawin a khel ngai lova number 10 ang point a khel tam hle ma se goal a khung reng thowa keini huna hian Europa match khel tur tam hleya hei hi kan van nei na pakhat ani keini ina match khel tur kan nei tam ang hian Rooney khan match khel tur anei tam ve lova keini chon UEFA Nations League te FIFA World Cup qualifier te European Championship qualifier te international friendly match kaltlang te in match tam tak kan khela Rooney te huna kha chuan match khel tur atam lo friendly match ha te khan khingpui harsa tak an ma chon thin ani keini huna hi chuan player pakhatin ramtan goal zani akhung thlin mu chak na te asang zuala Ronaldo Nazario Thierry Henry le Miroslav Klose te aya thazok ni hau si lawa te po chutiang be seina chu a omani achan langsar tak chu match khel tur atama khingpui olsam an tam tak bok wang ani tun anglaya chuan quality ni lovin quantity atam ta jok ma enma ula FIFA World Cup a poram somli pariat kanin eldon hi gol tam zo kan mudon chiang ti theingil lo bok ula ati ani Hurricane hi chuan tunlai football quality hian tunma football quality kha aphak lawa angai ani bera tunlai player ten goal an khung tam tak chan lian taka po match all sam atam tak wang tin angai dan tlang takin asoyani ama ain Rooney alada lian jok boka English striker ro pui bera ain ngai du thak lavani football khovela khaikhin lober pani Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te hi upave hle to ma sela player tamberina anti theilo ti theitu anla ni zela an gol khung za te hi player wanglai hun mangmek tamberina anla ti ve theilo alani fan player ro pui chungchuang pani te hi kumin sangni somni panga apo hian anla che thei fu maya Ronaldo hian kumin February thla khan kum somlia puma Messi hian kumin June thla khan kum somthum pariata pum boka heti chung hian an sur nu hi la pui tham takani anau pangjok Messi hi soima sata ila Messi hian kumin sangni somni panga bi ka chau hian club levela match somli palia khela gol somthum pakwa loi akhunga assist som pariat anei tel cheu Messi hian club levela match somli pali akhela tangin goal contribution hi somnga pasari loi anei tlingani ramtan afe chuana Argentina tan match li khelin goal ni akhunga assist tum ni anei tela ramtan hian match li atangin goal contribution pali anei Ronaldo hian kumin sangni somni panga a club levela match somthum pakhat akhela goal somni paru khungin assist pathum anei tela goal contribution somni pakwa anei kum somli atling to ti ngai to phe chuan a contribution hi pui takani ramtan afe chuana Portugal tan match riat akhela goal riat akhung a match khelzat goal ala khung theya
asi sero anei tel lavani kumin san hi somni panga a hian an khelna a tual chung lik sang ber ve ve a Ronaldo hian match somni pali khelin gol somni pakhat ala khung tlinga assist pahnih anei tel cheu boka match a khelzat thua goal contribution anei Messi hian match somni pariat khelin goal somni pakua akhunga assist som paruk nei telin match a khelzat aya tamdai goal contribution anei ani ani pahnih hian ramle club tan in elna an khel zong zong atangin kumin sang hi somni panga a chau hian match an khel to chin October ni somthum pakhat thlenga match an khel to china hian Ronaldo hian match somthum pakwa khelin goal somthum pali lai ala khung tling hem maya assist pathum anei tel bok match somthum pakwa atangin goal contribution somthum pasari anei tling Messi hian match somli pariat khelin goal somli pakhada khunga assist somni anei tela match somli pariat atangin goal contribution somruk pakhat loi aneya match a khelzat a in goal contribution anei hi som pathum lain atam jok ani kumina hian Messi hian hat-trick tumkhat asiam towa Ronaldo hian hat-trick ala siam lo thunga Messi hian penalty tumli petin tumthuma pet goal a tumkhat a pet goal lova Ronaldo hian penalty tum som pahni petin tumriat a pet goal a tumli a pet goal lo penalty area pon atangin Messi hian goal ruk akhunga Ronaldo hian goal li akhung penalty area chung atangin Messi hian goal somni pakua akhunga Ronaldo hian goal somni pahni akhung lu mangin Messi hian goal khat chawa khunga Ronaldo hian goal li akhung thung free kick goal kan en le ero chuan Messi hian tumthum free kick goal aneya Ronaldo hian free kick goal ala nei lovani anni pahni hian in khel anla chawsan miau lo awangin an su nu hi athar awm ve zela chu wangin athara soivele thin hi atula an ngai nom pia lama an ngai san om dun bok nen update thei angberin kan soi thar vele ani e transfer thuleng kan soi main in khel result le in khele turte soi kai ta ila nizan khan Italia League sangber Serie A khelchun zomania sasulo in gol ni gol khatin kakliari an neya pisa le an mi khwal lazio te gol khung lovin anin ne tok thung zan ina in elna sang khelchun zom tur om boka chung jinga chuan dar khat le chan ve hian Getafe in Girona an mi khwalanga La Liga match an khelang dar khata Bundesliga match ha Augsburg in Dortmund an mi khwal don bok BBC na transfer thuleng atarlante ngai thak chhun zom ta ila Mundo Deportivo Spanish sansin bulian in tarlangin Manchester City Manchester United le Arsenal te chuan Cameroon player kum somni pahni mi Levante forward Carl Eta Iong laklu andua anin chu meka ani hi Barcelona le Real Madrid te point laklu antum ni in thu athang mek ani Italian sansin bulian ten tarlangin AC Milan chon Manchester United atangin Joshua Zirkzee laklu antum vele ta a Dutch forward hian a kheltam theina tur lam club pan adua nakuma kheltur FIFA World Cup a anram tana fe chhuat theilo a hlau hle chu wangin Manchester United atanga input chua a kheltam theina tur club pan ngei adua United hian tuna hian lakol mek ma sela khelna hun an siam sak tam lo hleya ama hi alom lavani German chanchin bulian ten tarlangin German champion Bayern Munich chon kumsom pokomi Feyenoord tana khelmek Dutch fullback thang duang Gevairo rit hi laklu ngei tumin tran an khomeka English Premier League club engemaw zatin an be sei boka anjinga Liverpool po antelani Sky Sports in tarlangin Tottenham le Nottingham Forest manager Louis Postecoglou chuan Celtic kai hruai tumna anei lova Celtic hi tun hmain akai hruai to thina kai hruai non atum lem lovani heti lai hian Ipswich kai hruai tu Kieran McKenna le Wales national team head coach Greg Bellamy te hi Celtic ina an be sei jinga an tel chhun zom zel thung Spanish sansin buten tarlangin Galatasaray striker kumsom ni parungmi Victor Osimhen hi Barcelona in laklu antum dona Barca hian January thla emo nipui huna emo hian amana zirin laklu tumin andor don ani team talk in tarlangin Chelsea chuan Juventus forward Kenan Yildiz kumsom ni mi hi laklu antum hleya Arsenal Manchester United le Liverpool tenen anin chu meka ramdang club lian te point Kenan Yildiz si an be sei mek ni in tarlan ani Spanish sansin buten tarlangin Chelsea chuan Strasbourg tana khelmek Joaquin Paniseli laklu dan kong andap meka kumsom ni pathumi Argentina striker hi AC Milan point an be sei mek TBR football in tarlangin Barcelona defender Eric Garcia chuan a khelmek na Barca contract aziak thar dona kumsom ni palimi hi Chelsea le
Tottenham ten be se bok ma sela Barca tana khelchun zom zel adu awangin contract thar aziak don ani Spanish sensin buten tar langin Tottenham chon Juventus atangin Canadian forward Jonathan David laglu antum dona January tha thlachik transfer kongka honhuna Tottenham hian laglu man antum don Bayern Munich point kum samni pangami Canadian forward hi an be se mek ani Ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se